Bizim İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyh aytadi. İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyh'in bir жақсы sözü var. Kim Allah üçün ihlas kılıp ilim öğrengen bolsa, Allah subhanahu wa taala üç narsa berет деген. Birincisi ilimine bereke berет деген. İkincisi tereң ilim berет деген. Üçüncüsü ellerge ilimini пайдалуу кылат деген. Allah üçün livajihillah ilim algan adamga Abu Hanife rahmetullahi aleyh birinci ne degen eken? Aga Allah subhanahu wa taala ilimine bereke berет деген. Bereke verip azır ilim alsa dagы köpçülük adamlarga tarkatıp kalat. İkincisi tereң түшүнүк берет. Tafakkuh fid-din. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fid-din. Bu en çok makam bu. Aga ilimdi, dindin tereң түшүнүк nasip kılat deydi. Üçüncüsü Allah subhanahu wa taala anın ilimini ne kılat? Elge пайдалуу kılıp koyat. Elder anın ilminden пайдаланат deydi. Al endi kim Allah üçün ilim almasa ne bolat dese, üç neseden mahrum kalat degen. Allah üçün ilim almasa, Allah'dan üç neseden mahrum kalat degen. Birinci ilimi de bereke olbayt degen. İkincisi tereң түшүнүк nasip kılbayt degen. Şariatты tereң түшүнө albayt degen. Üçüncüsü iliminden elge jurtga, mahluklarga пайда тийбейт degen. Allah öz saktasın. Demek livajihillah Allah üçün ilim algan bolsa, Allah subhanahu wa taala al adamlardan ne kılat degen? Özünün diline kabul kılat. Tereң dilini түшүндүрөт. Dilini tereң түшүндүrөt. İlimini berekeli kılat. Kıska möhnötte köptөгөн işleri kılat ballar. Köptөгön dünyada alımlar ötkön, jaşı 40'tın tegerегинде ötkön. 40'tın tegerегинде. Bирок 1000 деген, 100 000 деген маселени чечип кеткен. Том китептер жазып кеткен. Жаштарын эсептесең 40'tın tegerегинде ötkön адамдар ötkön. Ал биз азыр 40'ка чейин бир китеп окуп жазган жокпуз, эчтеке кыла алган жокпуз. Kıla alбай атабыз. Себеби Allah subhanahu wa taala алардын ихласынын берекети менен береке берген вактына кыска мөөнөттө эл кылбаган, 100 адам кылбаган, алым кылбаган ишти бир эле адам кылып койгон алар. Ошон үчүн лилlah Allah үчүн илим алган болсо, ливажихилlah Allah subhanahu wa taala илимине береке берет, жана не кылат экен? Терең түшүнүк берет. Экинчиси, үчүнчүсү пайдалуу илим кылат. Элге анын илимини пайдалуу кылат дейт.